está para huelgas y mucho menos para huelgas generales. Lo que tenemos que hacer es trabajar más para salir de la crisis y crear empleo. Hogeita lau orduz leiho guztietan itxura hotzean saminaren gidoilari antzerki bortitzetan irriak margoztu oraindik bada dena iretzten duena egia gezurren zulo ilunetan ezerrez da galdu egun beltz batek beste bat beti zai izaten du Migezurtiak pozoia dariola gorrotoa merke zabalduz sentimenetatik kanpo santuak sortuz ametsak honen